Beograd u 2019. godini dobio još jedan filmski festival, dok #1 upotpunit će filmsku scenu svojim programom. Tokom 4 festivalska dana publika moći će da vidi odvažne i ključne filmove iz aktuelne svetske produkcije. Domaćin prvog izdanja je Kombak dvorana, a festival će se održati od 31. januara do 3. februara. Tim povodom naš gost, umetnički direktor festivala, Igor Toholj. Dobro jutro, dobrodošli u Novi dan. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. Gospodine Toholj, dakle, zašto je Beogradu potreban još jedan filmski festival? Pa ovaj filmski festival je, kao što sam ja već nagovestio u nekim obraćanjima medijima, je u stvari nastao sa idejom da se publici ponudi selekcija od 20-ak filmova koji su itekako relevantni, da kažem, i aktuelni, tematski i idejno, a da taj program bude sa druge strane saglediv što se tiče njegovog obima. Jer naime, kao što i sami znate, svjedoci smo da festivali kako dokumentarno, tako i igranog filma vremenom prerastaju, da kažem, mogućnosti prosječnog gledaoca. I jednostavno mi smo se rukovodili tom idejom da u 4 programske celine predstavimo 20 filmova koji su, tako da kažem, u ovom trenutku zaista relevantni i aktuelni. Po čemu će biti nekako specifičnost ovog festivala? Po čemu će se ovaj festival razlikovati? Pa, jedna od specifičnosti je to da je ovo festival koji prvi u Srbiji ima konkurenciju debitanskih filmova, dakle koja se zove First Step, prvi korak. A pored toga tu su još 3 programske celine na ivici, dakle celina koja tretira filmove sa malo bizarnijim ili malo specifičnijim temama, malo baš on the edge. Onda celina koja se bavi biografskim dokumentarcima, dakle značajnih ličnosti iz sfere pop kulture i uopšte generalno kulture i, da kažem, civilizacije. I vrhunci, to su velike big time produkcije koje su, da kažem, zaslužile zaista da se nađu u tom programu. Filmovi koji su, pored ovih koje sam napomenuo, također zapaženi na velikim festivalima, kao što je recimo film koji će otvoriti festival Why Are We Creative, koji je jedan onako jedinstveni poduhvat Hermana Baskija, sniman tokom 30 godina. Pored toga, festival je... Ovaj festival neće imati takmičarskog karaktera na ovom prvom festivalu, neće biti takmičarskog. Ne, s tim što je ideja da ova debitanska selekcija preraste u takmičarsku. S druge strane, festival je jedinstven i po tome što se dešava u jednom potpuno digitalizovanom okruženju. Naime, ta sala 6 u Kombak dvorani u kojoj će se dešavati je zaista onako state of the art što se tiče uslova prikazivanja filmova, 4K laserski projektor, Dolby Atmos zvuk i tako dalje. I pripremamo jedno iznenađenje. Naime, publika će vjerojatno biti u prilici da preko jedne aplikacije razgovara sa rediteljima filmova. Pored ovoga bih samo napomenuo da imamo jedan istorijski retrospektivni program, to su kratki filmovi Hajrudina Krvavca, našeg čuvenog reditelja iz epohe SFRJ. Koji bi još film izdvojili iz ovih celina, iz ove 4 celine, nabrojali ste? Ja bih svakako izdvojio film čiji sad insert u stvari upravo gledamo, to je Arkadija, Petera Wrighta, u produkciji British Film Institute. To je jedna zaista onako poetska, da kažem, dokumentarna fantazmagorija koja je nastala od arhivskog materijala, dakle found footage-a, i pokušava da nam jednom metodom asocijativne i montaže analogija prikaže zapravo kako bi izgledala alternativna kultura i religija u Velikoj Britaniji ukoliko bismo se vratili u okvire paganstva. Dakle, taj film pokušava da nam na neki način predstavi kako bi naš svet izgledao kad bismo se vratili organskim vezama između ljudi, zemlje i prirode umjesto ovoga što sada živimo, a to je jedna vrsta artificijalne realnosti koja se sve više udaljava od čoveka u nekom generalnom antropološkom smislu. Inače, nakon festivala filmovi će moći da se pogledaju i u Domu kulture Studentski grad. Jeste. Selekcija će biti prikazana u Domu kulture Studentski grad neposredno po završetku festivala od 4. do 7. februara u maloj sali.
Ovaj festival je onako, da kažem, jedna vrsta noviteta, da kažem, na našoj kulturnoj sceni, samim tim što se dešava u takvom okruženju, jer inače dokumentarci se uvijek povezuju i festivali dokumentarnog filma sa nekim art house bioskopima, sa recimo, da kažem, nekakvim alternativnim kulturnim prostorima. U ovom slučaju to je spoj realnosti i visoke tehnologije. Pa puno sreće s ovim festivalom. Hvala vam lepo. Pozivamo naravno sve naše gledalce da dođu od 31. januara do 3. februara do festivala. Hvala još jednom. Hvala vama. A mi ovim